Cepekan ko. All one. All one. Hey. Up. Tuan. Bapak Puna.
foul, 2-1 foul. Yes. Shout out Idol Mark. 2v2 naman yun, 2v2. Barangay Gilig, Mangaldan. Daming tao nanonood. Free throw ang problema ng dalawa. Grabe. Grabe yung moves niya. Ang sipag. Shout out boss Pacifico. Rahana. Ganda ng laban. Ay, niniman. Yes. 2-0 foul. Up. Hey. Hey. 7-4. Nice assist. Grabe. Bulangan. Yes. Dito. Free throw problema yung dalawang magkampi. Lamang yung lamang to. Itong mga nakawak ng bola, lamang 8-5.
check, check. Yes, yes. Uwan, uwan, foul, uwan. Tuwan foul, tuwan foul. Tuwan foul. Atitol. Atitol. 15 to shoot. Penalty. Very good, dad. Score 6. 8-6. Shoutout Idol Dongsky Ramos. Yeah, go. Go. Foul. Go. 2-0 foul. Oo boss, lamang sila ng dalawa. Nine six, 1 to 13, 9-6 score. Penalty. 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 Free throw. Problema nilang magkakampi. Wala pa rin. Yeah, go. Go, lad. Uwan, uwan, foul, uwan, Go, foul. go. Hey. Tuwan foul. Tuwan foul, tuwan foul. Score 9-6. Ganda ng depensa. Free throw siya ulit. Wala pa rin.
sayang yung mga free throw ng magkakampi. Grabe. Grabe. Tindi. Up! Up! Hey! 10-6 o 11-6 na. Take the shot! Shout out Ma'am Ria May Caldito. Hey! Grabe talaga. Ang ganda lang mga galawan, tapos ang ganda pa lang depensa niya. Time out, time out. Oh, start na. Okay, kaya albitan siya sakay. Tamang kayo yun. So ayun, nakashot na rin siya. 12-7. Go! Go! Woo! Panalo, panalo.